Soroti Junior Eagle kesa potu itolo soto Aboliangin ejok akaulona ai telekanar ipau package kotoma Aboliana itolo sitai koibuga Soroti. Michael Erebu Aruchokiniton Aboliasio ngun koteso ngesike ontebe erangin Abolia nada edukunito atukono noda itutonorete idue ludidik Uganda kere regions kere so regions kere otasa Abolia emopira lebaka under 15 ari duengundi kardue tomona kanyi kwap so ngesi doraido iklabu nungunara academy sungunboni wadi kauna keda Uganda Youth Football Association elosta Abolia otoma so aneo region jani keda academy sauni boni wadi kauna ejai CBI lokomi Soroti Eagle Soccer Academy also the Friends of Football wapoti wadi kaukukesi dane upotozi okezi dajia utuni Soroti so raika nangu ni itimu suuni luda anyu tukesi bekota naikini timu edopete lo Soroti ogweki Friends of Football. Aboliasio ngun noda irere atukoto naka Uganda Youth Football Association nesejalo skinet kano airereuna ekilabu loebuna buikin ari na koteso kotoma Aboliasio Nuka Nationals noeponia itolot ko district ano kombarara. Gabriel Esikukanuka TV East koibuga Soroti.